Cross merchandiser represent the matter of the one. Nasa ka na ba doon? Sunod rin yan. Shopping doon sila. Shopping. Shopping sila. At sa kailang shoppingan guys na. Dito sunahan pa na. Yeah. Nan pa pa. O din na ilang shoppingan guys. Wala si Lolo Jimmy o Panty. Asan? Maling pag-break life time. Hindi ko pero nakot na mag-break. Nagisi. Ha? Hi. Biyawa sa sponsor eh. Sponsor. Ada si jam. Hi, Day. Tabangin mong lolo daw. Pamalit og brief. Na, pili mong lolo. T-shirt. Ay. Ay, short. Hindolo. Hindolo. Gwapo no na pa. Di na ka mag-brief. Diretso na. Oh. Bugi pa yun. Pwede. Pwede. Oh, pwede. Palit tayo. Dito pikat. Ay, teka daw pa. Ha? Sige. Kira na pa. Aka na, dark. Tanaw daw, kung kasigo ba ni mo, dako ba kikigawak. Extra large yata ka pa, XXL. To XL mo. O, kana. Kana na lang pa. Okay na. Isa lang? Kana ra? O, sige na. Nga pa, naka na jud ka, nakapili na jud kag brief. Datana daw ko. Kapalit na yung complete. Ako hindi ko nga tulog. Sipat din ako. Lo. Ah. Balik na tayo mga tawar. Oo. Cross